Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngende nkugezaho amakuru agezweho, gusa mbere y'uko twinjira mu makuru yacu nyirizina ndabanza gusuhuza mwebwe mwese mutwumva muherereye mu Rwanda, abari muri Congo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri aka kanya. Reka kandi muri aka kanya nongere nshimire mwebwe mwese mudahwema tugaragariza ko mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Reka nkwibutse ko turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu ni umwanya rero tugiye kuza tukugezaho amakuru atandukanye ari kugenda avugwa hirya no hino. Nkwibutsa ko kandi ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba ahanditse ijambo subscribe cyangwa se abone, ubundi ukarikandaho. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose bijye bikugeraho kandi mu bambere. Amakuru yacu turayanzikira ku nkuru zikomeje kugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo ikora ibiganiro bigamije kurehereza ibihugu by'Uburayi kwanga u Rwanda, aho ndetse igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo perezida wacyo yageze mu gihugu cy'Ububirigi mu Bufaransa, ndetse akaba yari yageze no mu gihugu cy'Ubudage ku munsi w'ejo bundi. Byose rero ngo bikaba bigamije kwemeza ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi kwanga cyangwa se guca umubano n'igihugu cy'u Rwanda gishinjwa gufasha umutwe wa M23 ndetse no gusahura umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni uruzinduko perezida Felix Antoine Tshisekedi akoreye ku mugabane w'Uburayi, nyuma yaho n'ubundi ku munsi w'ejo bundi hari hatanzwe ikirego cyangwa se igisa n'ikirego yuko u Rwanda rukomeje gushimuta ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse hanihanangirizwa n'abafatanyabikorwa b'u Rwanda barimo uruganda rwa Apple rukora amatelefone azwi ku izina rya iPhone ndetse n'amamashine yose. Rero bikaba nyine ari ibikoresho bikorwa n'uru ruganda rwa iPhone. Rero uru ruganda rwaje kwihanangirizwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba rero byarakozwe mu nyandiko yakozwe n'abanyamategeko ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite ibiro mu Bufaransa, bakandikira rero uruganda rwa Apple barumenyesha ko rukomeje kugura amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga twagarutseho, ngo nyamara ayo mabuye aba yabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, ngo kuko u Rwanda ruyakura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kandi yacukuwe n'abamena amaraso y'abakongomani. Nyuma rero y'ibi birego byabanje gutangwa ku gihugu cy'u Rwanda bitanzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byakurikiwe n'uruzinduko rwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ku mugabane w'Uburayi, aho ari kugenda nyine aca mu bihugu bitandukanye. Yavuye mu Budage ageze mu gihugu cy'Ubufaransa, mbere yaho gato yari yabanje no kujya mu gihugu cy'Ububirigi. Byose rero akaba akomeje kugenda ngo abikora agamije kwereka ibi bihugu yuko bitagomba kuba umufatanyabikorwa n'igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugaragara mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rumaze igihe rushinjwa kuba rufasha umutwe wa M23, ndetse hakaboneka n'amajwi atari make agaragaza ko u Rwanda rwaba ruri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko ari amatakirangoyi ndetse n'impamvu yaremwe n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'ikimenyetso kigaragaza yuko bananiwe gukemura ibibazo bafite biri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye cyagerageje gushotora u Rwanda ndetse no gushaka kwerekana ko nyine ko u Rwanda rwaba rufite uruhare mu bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda mu bushishozi bwarwo rwirinze kwinjira mu ntambara, ahubwo rukomeza nyine kugenda rutanga umwitangirizwa, kandi rumenyesha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko rutari agahugu k'imvugwa rimwe, ahubwo yuko igihe cyose byaba ngombwa ko babona ko intambara yaba igisubizo ku bibazo bihari, yuko nabo biteguye kuzayinjiramo. U Rwanda kandi rwageze kure rugaragariza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko narwo rwiteguye bihagije, haba mu buryo bwo gutoza ingabo ndetse no kuba bazi neza yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite byinshi yagiye ikora bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda,
birimo ndetse no kuba iki gihugu gifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, bakaba bakorana nawo bakawuha ibikoresho by'intambara byose bakabibaha, ngo banagamije yuko mu gihe cyose babafasha gutsinda umutwe wa M23 ngo yuko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo cyazasunika n'ingabo zibumbiye mu mutwe wa FDLR n'inyeshyamba mu mbabarire bagahita ngo binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi kandi ndakwibutsa ko banageze kure maze bafatanyije n'igihugu cy'u Burundi bagasaba n'urubyiruko rw'u Rwanda kuba rwakifatanya n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bakureho ubutegetsi bita ko ari bubi mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bakomeje kwamaganira kure ibikorwa bikorwa n'ibi bihugu birimo Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse perezida w'igihugu cy'u Rwanda we agera kure avuga ko ibiranga ibi bihugu byagereranywa na politike iciriritse ya yindi koko itagombye nyine kuranga abanyapolitike bo mu bihumbi 2024 ndetse kuzamura, ngo bitewe n'uko bakomeje kugenda bagaragaza yuko ubutegetsi bwabo ndetse n'ubuyobozi bwabo ngo bushingiye ku cyitwa amoko ndetse n'ibitagombye kuba bishingirwaho mu by'ukuri. Ni amakuru rero akomeje kugenda acaracara hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini. Gusa kuri ubu nk'uko nyine nakomeje no kugenda mbigarukaho, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku munsi w'ejo yageze mu gihugu cy'Ubufaransa, ubwo hari ku isaha y'4 n'igice ku masaha y'i Kigali, maze yakirwa n'umunyamabanga mukuru wa leta, aho uyu munyamabanga mukuru rero yakiriye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyuma yaho gato agahita ahura na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, bakagirana ndetse n'ibiganiro byabereye mu muhezo, aho nta muntu wundi n'umwe wigeze ugeraho perezida w'Abafaransa Emmanuel Macron ndetse na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo baganiriye. Biteganyijwe ko kandi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yuko azava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze guhura n'inteko ishinga amategeko ndetse akanahura n'abandi banyapolitike batandukanye bo muri iki gihugu, aho biteganyijwe ko bagomba kuzaba baganira ku mpamvu za politike, bijyanye n'ubukungu ndetse n'iterambere by'umwihariko hagati y'ibihugu byombi. Byose rero tukaba tuzagenda tubigukurikiranira tukabikugezaho 5 kuri 5. Nk'uko rero nabikomojeho mu ntangiriro z'aya makuru, uyu perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbere y'uko agera mu gihugu cy'Ubufaransa yari yabanje guca mu gihugu cy'Ubufaransa mu mbabarire yari yabanje guca mu gihugu cy'Ubudage i Berlin, aho yagiranye ibiganiro n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Germany, no kuvuga Ubudage, ndetse abasaba gukomanyiriza u Rwanda ndetse no kwamagana ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bukomeje kurangwa n'ubushotoranyi ndetse no kunyaga imitungo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi rero bakomeje kwitega ibizava mu ruzinduko rwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'imbwirwaruhame ze zaranze igihe yiyamamazaga, ndetse bakanagaruka nyine no ku kirego twagarutseho gikomeje gutegurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bigaragara ko kigamije kwandagaza u Rwanda mu mahanga ndetse no gutesha agaciro ubuyobozi bw'u Rwanda, cyane cyane nyine hagamijwe kudindiza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko ibi biba bifite icyo bisobanuye haba muri diplomasi, mu bukungu ndetse n'ishoramari ry'igihugu, kuba igihugu cyatangije rero ibitero karahabutaka nk'ibi ngibi byo kugenda gikomanyiriza ikindi mu ruhando mpuzamahanga, bivuze ko ni uguhagarika abashoramari ba mukerarugendo ndetse no kuba bashobora nyine kuba abifuza ko isura y'igihugu cy'u Rwanda yakwangirika mu ruhando mpuzamahanga. Gusa ibi ngibi birasa naho bidafite igisobanuro kinini cyane kuri ibi ngibi, kubera ko u Rwanda narwo rukora byinshi bigamije kwerekana ko igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano ndetse kikaba gifite n'intumbero nziza, ndetse kikaba gishyize n'imibanire myiza hagati y'ibihugu
imbere ugereranyije ndetse n'ibyo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikora. Rero benshi bakaba bakomeje no kugenda bagaragaza ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho gufata inshingano ya mbere cyangwa se nyine gufata iya mbere mu gukemura ibibazo gifite, cyakomeje nyine kugenda kirangwa no guhuruza amahanga mu rwego rwo kugira ngo barebe niba koko ayo makimbirane ashobora gukemuka, ariko kandi n'ibyemezo byagiye bifatwa byagiye bitagera ku musaruro, cyane cyane kubera kudafatanya n'inzego zashyizweho kugira ngo harebwe buryo ki ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakemuka. Ndaguha urugero, mu masezerano ya Nairobi ndetse n'aya Rwanda hafashwe icyemezo y'uko hashobora kurandurwa imitwe yitwaje intwaro, iyo ntandaro y'ibibazo byinshi biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba byagize ubwitange ndetse binashyiraho ingabo zo kurangiza ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu buryo bw'ibiganiro. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyigeze yemera ibi ngibi kubera yuko yaje kumvikana yirukana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zishinjwa ndetse n'ubugambanyi ndetse no gufatanya n'umutwe wa M23. Ni ibintu rero byateye urujijo cyane cyane mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wava ku butaka bwawo, kandi bikorwa bitanyuze mu nyandiko, ahubwo bikorwa mu gisa n'imyigaragambyo, maze ibihugu byari mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba biza kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butigeze busobanuka. Ndetse nk'uko mubyibuka, mu gihe gishize Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje no kwibaza impamvu nta raporo igaragaza imirimo yakozwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo hanagaragazwe icyananiranye ndetse n'ibisubizo cyangwa se nyine n'umurongo wagombaga gutangwa ku bajya gusimbura uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ko rero byakomeje no kugenda bivugwa ko umunyamabanga w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uzwi ku izina rya Peter Mutuki, ndetse n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuri ubu ngubu akaba ari Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, ngo bakomeje bagenda bigura intege mu gufata ibyemezo byari bikwiriye kubahirizwa kugira ngo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi hafatwa ibyemezo byagombaga nyine kugirira akamaro igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage, cyane cyane abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateragiranira hirya no hino mu bihugu by'amahanga birimo nk'u Rwanda, Uganda ndetse n'ahandi bagiye bahungira kubera umutekano muke ukomeje kugenda uvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba byavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisimburwa n'ibihugu binyamuryango byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC, ndetse uyu muryango wo ukaba warohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye mu gihugu cya Tanzania, Afurika y'Epfo ndetse na Malawi. Izi ngabo rero zinahabwa misiyo yiswe Offensive Mission, akaba ari misiyo igamije nyine kurasa umutwe wa M23, bitandukanye n'iby'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wakoraga, kubera ko wagombaga kubungabunga amahoro n'umutekano by'abaturage ndetse n'ibyabo, kandi bakayobora ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'impande bafitanye ibibazo zirimo ndetse na M23 cyo kimwe ndetse n'indi mitwe yose yitwaje intwaro ibarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byagaragaraga ko nyine yakomeza guteza umutekano muke muri iki gihugu. Ni ibibazo rero bisa naho bikomeye hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa u Rwanda narwo rukaba rufite incabwenge ku buryo utavuga ko kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari gukora ingendo hirya no hino agaragaza ububi bw'u Rwanda, anashyiraho aba banyamategeko bagamije nyine kugenda bagaragaza ko ngo u Rwanda rwaba ruri mu makosa, ndetse bagamije no kwerekana ko iterambere u Rwanda rugeraho ngo atari irikomoka ku bushobozi ndetse n'umutungo warwo, ngo ko ahubwo ruba rwanyaze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ibimenyetso byose bitangwa ndetse na raporo zose zagiye zikorwa zigamije kugaragaza ko u Rwanda rubangamiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwasabye ibimenyetso ntibyaboneka ndetse biza no kugaragara ko abashakashatsi bifashishwa bose batagamije kugendera ku kuri, ahubwo bakora ibisa no kubogama, maze nyine bakagenda banashingira ku bimenyetso bihimbano, kubera ko ibyo berekanye byose u Rwanda rwagiye rubasha kubivuguruza kimwe kuri kimwe, ndetse bikaza no gutuma bagenda nyine bajomarirwa cyangwa se nyine babasha gusebera mu maso y'abanyamahanga. Ni amakuru rero twakugezagaho, cyane cyane inkuru zacu murabibona ko zibanze ku ruzinduko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane tugaragaza buryo ki Kongo ikomeje kugenda ikora igishoboka cyose cyatuma u Rwanda rutakaza isura yarwo mu ruhando mpuzamahanga. Gusa nk'uko nyine twabikweretse cyangwa se twakomeje kugenda tubigarukaho, bisa naho bikigoye cyane kuvuga yuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubw'u Rwanda bahangana ku ruhando mpuzamahanga, kubera ko igihugu cy'u Rwanda gifite abategetsi bafite gahunda cyane ndetse bazi no kuba bashobora gutegura imitego yose bategwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero muri aka kanya nkurarikire gukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro tukugezaho ahangaha kuri Ihango TV, ari nako kandi nkwibutsa ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Rero ushobora gusangiza abandi amakuru tukushyikiriza ukanda kuri share, maze ukaba ushobora gusharinga hirya no hino ku mbuga ukoresha. Ushobora gushyira link yacu ku rukuta rwawe rwa Facebook, kuri Twitter cyangwa se n'ahandi, aho kandi ushobora no gusharinga n'inshuti waba ukoresheje WhatsApp ndetse n'ahandi. Byose biba bishoboka kandi aba ari umusanzu ukomeye utanze kugira ngo tujye dukomeza kugenda dukora amakuru n'ibiganiro kandi bigere kure cyane hashoboka. Ushobora kandi noneho no kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo comment cyangwa se commentaire niba ukoresha igifaransa, ubundi ugasigamo ubutumwa cyane cyane aho ushobora kuduha inyunganizi, ukaduha igitekerezo cyangwa se ukatubwira amakuru wifuza ko twazagusesengurira yose tukayatara maze tukayakugezaho 5 kuri 5. Ndakwibutsa ko ugomba kuba warakoze subscribe kugira ngo amakuru yacu yo kugucika, kandi ukibuka no gukora ku kazogera kugira ngo nyine ujye uhita wakimenyesha rikumenyesha ko dushyizeho amakuru mashya. Naho amakuru yacu rero n'ubundi nakagaruka, turakomeza nyine kugenda tugutegurira ibiganiro n'amakuru tubikugezeho 5 kuri 5.